Akariba bantere mwanya che wondi ekirwe na riburi ibachumirite na muthorojo munene kumeneria MCA bambunge kaunti ya Meru nontu bagukurukira orero gwititanga banakoera mwangaza gitene bakiuga witare sauti yao kinyani ni bare jana inchi ya ringi kura batweka tukurigara muno nontu bakuona ndwera indene ya county assembly ya Meru antu bagisukuma mama nikenda kana batwe tukuria turi ana inchi bakirwa buri babu bukwenda mama ana ari na ndwere mama ne irali politically motivated nontu antu bato abadhure tutabathurire nande MCA re bagwito skuma kawira re na kawira no barenkera mbe cia ondi abakwenda mbienge bato toto MCA turatomete etago saina enganga bana wetu bu ni ukora bena bu point ubakwaria bamwite na kure ubaringite tiko manisa batu ana inchi ne utothitheti ata ni ugukari ibori tia tongere kuthira ndo na kubaitira ngugire babaringire kure babaitira kenda mangarato no jeiji chithira ikithira bato katukuromboka ya kuthira oteshima ririo muntu na itangugire rewe ukaya kuiro tingu ugaita gwita county assembly ya Meru no ntu mwana inchi okawaida burenda bibien na tutokera kuibien buko gitatia botetera assembly ali tukuona teka botete twitira ngugiti ti agenda cietu botirite abibien imbie gutoma bau kwa kawira tena kirasi kirago etania nakyo aretania na ro kirasi geke ikyo kieza na kura na ibeje groundine pone kura ikema asiraire nkuruki bakireke bariuga tetha tutikwenda mama ana norongi umusukuma patu turiuga mbunge mama ne mbunge ne bunjwe tucoke gikethura none twani antu bobonde bane patu chumbura akiri babana nawe simare arere yawe na kwabera tu butukwanda tucoke ni ndebene kairi Anto Negeto FM kumaburi ni Edwin Gatobu.